Ala ay di man. Unik siya di Graham Weepers via truck man. Haha. Ha? Yo, gerai man kasi kan mo indak man. Yo. Eu guarda no de bro que dan no não blé de music kanan ai que su bai ai kanin si eva dan sa no vais wat dan no yeti omne kum dan no naam yang kaya ge dan no kasi kasi mo after finish eu blé de fans har bepaal zeker weg van no af puta ek het die laaste keer gedas hoekom jy nie gerespond op my nie bro hier kom ek dan no weer vir round 2 dan no ha hier kom ek dan no weer vir round 2 ha Yara bro, ik luister elke aand aan hoe bloody music tye kry hulle bloody kopseer. Ek smaak al weer hardloop al van die game af, ek smaak al retire. Jy keep dan so baie, en dan nog gedink jy gaan nie van hy wou dan nou worry op dan nou bloody keep dan nou ha. Hou op bloody keep. Om ek dan nou verder gaan om te finish, maar jy gaan nie finish, jy gaan maar net mercy wys. Die weeper gaan jy maar net mercy wys. Van jy wil jy moet nou bloody verkeerde idee dan nou kry nie. Van ek is op die drou boeta. Pas jy, ek kry jou bloody kop seer glad as ek jou bloody numbers aan nou hoor, dan moet ek glad van Facebook af gaan. Ek sê van my klein kind, sit af by kak van die willie van jankai dan nou worry, ha? Ek kry hulle bloody kop seer jankai, los maar die ding dan nou vir my. Jy moet nou maar nou terug gaan na round 2 dan nou, wees maar bloody outcome dan nou, van ek as jy bloody outcome nie, van ek kom vir jou bloody title, ek kom dan nou vir wat die dan nou weet brie, die Graham Weepers maar net terug om dan nou te weep.